Veliki izbor dečjih automobila na akumulator. Pored ovog modela koji je trenutno najprodavaniji zbog izuzetno niske cene, a visokih performansi, model 294, imamo i dosta drugih na našem sajtu www.poruči.rs. Ovaj model ima čak 2 elektromotora, 2 akumulatora, pojas za sigurnost deteta, daljinsko upravljanje, LED rasvetu kao i muziku na USB priključak. A idealan je poklon za rođendane, praznike ili kao iznenađenje koje se pamti dugo. Vrata se također kod ovog modela otvaraju. Dostupan je u crvenoj, plavoj, beloj i crnoj varijanti. Trenutna cena je 11.790 dinara, a poručivanje je na telefon 064 0437 427, a isporuka je na kućnu adresu. Za još ovakvih i sličnih proizvoda zapratite ovaj kanal. Nikola vam želi prijatan dan.